Let's speak English. Pagkateta ko kalawaklo. Asking question. Tikwata. Hello, dopwede kaini pagkatelo ta kalawaklo la miweda ta tikwa tidora no. Tikwara la kalawaklo pagkasato da la nyanyo puro pala apodani. Tumi ready ne pagkasato lo. Ta tikwa sogutet plani. What? W-H-A-T what? Manile. Ado pami ado tikwa ni mila kalawaklo mi ni mi ado tikwa pamila kalawaklo ni nagatari la. What is your name? Nami dile bamnu ko petetela nami manile ni ba bamnu ko le ne panyok lo ni te pamiti kwa nami manile na kanani atalun nya ba no kota ni panyok lo di petela nami dile basa do no la kalawani no komyala what ni manile tami dile ba basa do kopla weti sunya ni la si kwa mi ko ni ye suni la ta si kwa mi phe mo ni so sikana panyo no. What is your name? Nimidile. Keep that planning. What are you doing? Namamanile. What are you doing? Namamanile. What are you doing? Namamanile. What? W-H-A-T what? Manile. What is your name? Nimidile. What are you doing today? Taninya in Namamanile. Data tikwa keep letter planning where la adune weda talo takle no nimedu tikwa baha do talo takle ni ne basaron ta tikwa la where W-H-E-R-E where is the post office tashali aru opele where is the post office tashali aru opele adu thar planning where are you going Nale pele aweti kwa bakara talo taklede nakale mono where are you going Nale pele where W-H-E-R-E where pele where are you going Nale pele where is the post office Tashali aru pele Dota tikwa thorplala tikwa baka dota segtoni sarawala ta tikwa la miweda when W-H-E-N when ya di tikwa baka ta segtono dot aduni when is your appointment Natati sa pagato la kapele don heu la tido koleni no nimikalala katitrao mi nimikalala ru tami mi ni asoni no na ba ko fo no ba palawada tati sa pagato ra weti no na leta kita na le pora jani tati ba do tati sa pagato ni pakola appointment ado natati sa pagato mi la nakale Nagalep ya me no la make titara dentist ni no nakola dentist appointment make titara appointment dito kale ma me la make titara kota ni no nyoni ne pa kati kwa na no natati sa phagato la kati tara mi ge tami mi la kha phele no pheyodi de thana kati tara ba yiti kwa la natati sa phagato ni akha phele no akota ni ne me do thana ge kati tara de na thana ge se no tami mi kwa la na tau sa phok Don kati kwa dile when is your appointment natati sa phagato la akhapele when is your appointment no ado thor plani when is your due date Napoko plela akhapele ado nimikera papamu no do na le toro eda padoda masatami mi awakati kwa na lo when is your due date Napoko plela kapele due day siane paputa ko plamani musono nyoni ne kititara khati yada we hisona dine ono hotane when e tikwa bakado tasagado when is your appointment natati sa phagato akhapele don poko plela kapele ni when is your due date no akutani awe ni mera tikwa tasagado when W-H-E-N when akhapele When is your appointment? Natati sa phagatola akhapele. When is your due date? Napoko plela akhapele. Dota tikwa thor plani miweda which W-H-I-C-H which
a comyasirani pellet kale no ado which one is your car natholela pellet kule which one is your car natholela pellet kule ado athol khano which one do you want nathalo pellet kale nathikwa ado napukhiora no de nathikwa nathalo pellet kale no which one do you want nathalo pellet kale Midamida Nelapuita, Patikwana Nathalo Pellet Caleno. Which one do you want? Nathalo Pellet Cale. Which? WHICH, which? Pellet Cale. Which one is your car? Nathulila Pellet Cule. Which one do you want? Nathalo Pellet Cale. Dota Tikwa Thorplani, Miweda. Who? WHO who matale adoni me do sikwa bakada pakanyoni who no who are you nami matale who are you nami matale na tesala nami si no pa mi sikwa na dini ado athor plani who is that aweni matale adoni ti baraga no da weni ateta koda de na thakomi de ne do sikwa pa weni matale no who is that aweni matale no don thula aweni thi mimo adone do sikwa na tharake matale who is your teacher nakati tharake matale who is your doctor no who blane na tanwe dala aweni pa lola mi de khakamo no na tanwe da dini thi who WHO matale who are you Name matale. Who is that? Aweni matale. Dota tikwa thought plani no a community mi wedala manuhole bam nuhole. Why? WHY why? Manuhole. Why do you cry? Bam nuhole. Why do you cry? Bam nuhole. Ado thought plani. Why do you come to US? Bamnuko nehela US le. Why do you come to US? Bamnuko nehela US le. Why ni tikwa da bakala bamnuko tagidaglo danaka basse piadi ni mono when you get a why. Why 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 manuko le. Why do you cry? Bamnuko nohole. Why do you come to US? Bam nu ko nehela US le. Yeah, I thought of planning. How come your sirani dile? How no? Adona bado dile. Tani music mo how. Ke the ta tikwa dono. How is your work? Nata pita ma ta uta dile. How is your work? Nata pita ma ta uta dile. Ado agada planning. How is the weather? Muko klitho wa matadile. How is the weather? Muko klitho wa matadile. Aweni how ni nitikwa dalata uta matadile dimono. How 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 dile. How is your work? Natapita ma ta uta dile. How is the weather? Muko klitho wa matadile. Makata tikwa ni pagama pasa pwe ilo bam nu khole pasa thola nyo mi wini pagale wada ta so su akono khota ni laki ni speaking video ko odi akhota ni thume kwa video ni with us like the subscribe ya video la YouTube channel ke tablu ko adelo